Bayokungcwatshwa ngamalanga ahlukeneko ababulewe ngesihlungu elusikisiki ngeveke epheleleko. Thina singumndeni singajabula kakhulu if laba ababotshiweko bangagwetshwa bagwetshwe kuhle singaphola nemoyeni. Umndeni wesikhulu sezokuthindana kumasipalada weSiyingi seNkangala esibuleweko uDavid Mhletshwa Mahlangu uthi amapholisa kubonakala bona yenzani njengoba nabafumene nje abasola ngokumbulala. Kuba kuhle uhlanganiswa zindaba kodwa ku SABC1 ngesindebele Lotshani. Libekiwe ilanga ekungcwatshwa ngalo amalunga womndeni ali-18 adunyuzwe abulawa endaweni yeNgobozane elusikisiki ngeveke epheleleko. Imndeni ivumile bona umhla ka-12 nomhla ka-13 inyanga le malanga ekuzakubekwa ngawo laba ababuleweko. Kodwa akhange bawamkele umbono kahulumende ukuthi bangcwatshwe kanye ngesikhathi sinye bonke. Yawusimuhle kule ndawo. Abantu balapha basale ngokuzwisisa ngale bangamatluwo ebehleleko. Bathi kunje sebaphila ngevalo ukufikela la kuthi ababotshiwe ababulali. Sibhlungu kakhulu. Ngakumbi nangakumbi ngomakhelwane bethu. Sihleli nabo iminyaka. Isiphethe kabhlungu lento. Silimele emiphefumulweni, ezimpilweni. Andazi ndihalela nje into kokuba uhulumende kube khona akwenzayo ukhuseleko oluzoba luqelima njengoba kunje. Nahlanu ababulwe ngesihlungu abanye aboma bendawo bathi sebayasaba ngoba ningasuthi kuqothela bomma. Imndeni ikhetha ukuthi kungcwatshwa amalanga amabili ngomgqibelo nangosonto kuyokubanjwa ikonzo esikhumbuzo ehlanganyelweko ngempela veke siyakiyo le. Lesbekiwe ifamily yakwa Matu ingcwaba ngomhla we-12. Ezi families zingapha kuDimvi eMalangeni singcwaba ngomhla ka-12. Ifamily yakwaNdleleni apha ezongcwabela apha eNgobozane ingcwaba ngomhla ka-13. Sinayo ke ne-memorial service asisazi uba nayo i-mass funeral kuba abantu bacele kuba bazingcwabele ngokwe-dates zabo. Izolo ungqongqoshe amapholisa uSenzo Mchunu noCommissioner wamapholisa uFani Masemula bavakatshele imndeni obhujelweko babe bamemezela bona kunabantu abathileko abathetheko basatshwa ngimbuzo malungana nebangamathule. Nasaphethe lezi zelusikisiki umndeni wesikhulu sezokuthindana eSiyingini seNkangala uDavid Mhletshwa Masombuka uthi ufuna ubulungiswa ngemva kokuthi uMasombuka abulewe ngesihlungu ngosonto. uMasombuka ubulewe yasendleleni eyeMalahleni eMpumalanga emhlanganweni kamasipalada nomphakathi kodwa akhange afike. Umndeni uthome ukusolwa nakukhutshwa imali ema-accountini wakhe webhanka ngendlela yesolisako. Kubika uComfort Masombuka. Ngokusho kwamapholisa Masombuka uphume kwakhe kwamhlanga ngosonto ekseni umuntu oyemhlanganweni eMalahleni. Kuthe kuhambeni kwesikhathi nasola ngafiki labe kalindwe khona kwabe ngahlanye kunemali ezikhutshwe e-accountini yakhe ngendlela esolisako. Kwafonwa kunanyana bomndeni baza kubika emapholiseni wakwamhlanga bona ingasuthi unyamalele. Amapholisa amfune ngokubambisana nekhampani yeTrekker. Ikolo yakhe yafunyanwa nabasolo eGratshethileko eMalahleni. Amapholisa abopha abantu abahlanu ayobachuka ngembuzo. Ekuhambeni kwesikhathi bagcine bavumile ukuthi bambulele babe bayokutshengisa amapholisa lapho balahlele khona isidumbu sakhe. Bomndeni bathi njengoba nabatholakela abasolwa umthetho ubonakala bona wenzani. Besithanda ukuthi okungenzeka umthetho awudlale indima yawo. Thina singumndeni singajabula kakhulu if laba ababotshiweko bangagwetshwa bagwetshwe kuhle singaphola nemoyeni. Bakwamasipalada weSiyingi seNkangala basathwela imkhono ehloko ngesehlakalo lesi. We are deeply saddened by the passing of Mr. Masombuka. As the municipality and the family of Masombuka, we are sad to have lost Mr. Masombuka in this fashion. Would have loved to see Mr. Masombuka going home through pension
like he was supposed to be in pension in the next few months. Amapolisa athabasola babotshweko badabuke eMozambique. Laba thathu kulabasola bavele eKhoto ngolesithathu lapha eMalahleni. Sisanza ukuthola lenye information ukuthi lababili babiseke badedelwa. Lecala kula lelithwese laba thathu litawuchubeka nyalo basasesitoksini luphenyo lusachubeka. Akusinge kokthoma umasipalata wesingi avelelwe into ephezifani nale. Nangomnyaka ka2022 wathunja umphathi kamasipalata wesingi senkangala uMegis Khosana kunye nomtshayeli wakhe uGugumthweni. Babathumbe egeni kamasipalata bayokutholakala ngemva kwamalanga nasithandathu balahlwe emangweni ncange endleleni enkulu N14 eDeepsloot. Nokho bebasaphila. Ikonzo yesikhumbuzo sikaMasombuka yokubanjelwe olweni umphakathi kwaMhlanga kusasa. Kanti bomndeni baqinisekisa ukuthi uMasombuka uzokuphekelelwa ekhaya lakhe lokugcina ngomgcibelo ngesimbi ye10 ekseni. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Nasiraka nendaba sifumana ezithi uhulumende nababelani bamabhizinisi bancamele ukukhulisa umnotho ngenembo lamaphesenti amathathu ngo-2025. Kodwa namabhizinisi wabantu abanzima athi akafuna ukuvalelwa ngaphandle kuleli hlandla. Isigaba sesibili sokusebenzisana sethulwe eSandton izolo. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi isigaba sethulwe nohulumende obusa ngebumbano ozibopheleleko ekulandeleni ikambiso yokuvuselela nokuphumelelisa msinya ukukhuliswa komnotho. Ukusebenzisa nokho kwasungulwa esikhathini esingaphezulu komnyaka opheleleko. Umnqopho bekukhambisa izinto ngefanelo kezamandla zokuthuthwa kwempahla nokulisana nobulelesi nobukhohlakali ukwenzela ukuthi kukhulu umnotho kuvuleke namathuba omsebenzi. Uhulumende namabhizinisi bathi indima eselilinyiwe seyiyabonakala bekube nje. Isisombululo emrarweni egezi sibufakazi balokho. After several years of debilitating load shedding, we are now finally turning a corner on the energy crisis. As a result of the steps that we have taken through the Energy Action Plan, we have experienced a number of days, more than 180 days without load shedding. Zababelani bona bancamela inembo lokukhuliswa komnotho ngo-2025. Over 3% growth, the economy will generate 2.5 million jobs by 2029. That's huge. And when you think about the fact that every job supports 2 or 3 people, you're looking at 8 to 10 million people affected. It's a real change. Kanti umkhandlu wamabhizinisi wabantu abanzima uthi bekungaba kuhle nokho namabhizinisi wabantu abanzima nakangavalelwa ngaphandle. We hope the phase 2 will work better than phase 1. And I'm saying that because in phase 1, black business was excluded, small business was excluded, women-owned businesses were excluded, businesses owned by youth were excluded, businesses owned by people living with disabilities were excluded. Nakusenjalo, abanye ababelani nabo bazibophelele ehlanganyeleni esigabeni esilandelako. Ihlangano umkhonto wesizwe phathi ikhombele amalunga wayo amathathu wesibethamthetho seMpumalanga ukuthi athokoza inkhundla zawo ngokuzithandela. Nanyana ingakavezi imininingwane yesiqundo sayo, kodwa nayithi batsho batharaganisa izinto ngaphakathi kwehlangano le. Kunombango ngaphakathi kwalehlangano eMpumalanga. Amalunga amathathu wesibethamthetho sesifunda lesi ababuye bona aphume enkhundleni zawo. Ihlangano leyenze iphenyo ngenitshijilo zamalunga wesibethamthetho. Nanyana ihlangano leyivuma bona inemraro ngaphakathi, kodwa na ayitsho bona miraro enjani. Siye sabona ukuthi amalunga se-legislature avele enhlangothini elilodwa enkangala eMpumalanga sinama region amathathu. Inkangala region, sinehlanzeni region, bese siba neGersibande. So e-legislature sinamalunga u9. Amanye u7 abuya ku site yasenkangala. So besifuna ukuthi sikhona ukwahlanganisa kuwo wonke ama region kube at least namalunga amathathu akhona ukuhlala e-legislature. Akusinge kokthoma ihlangano le-ilinga ukuhlela ngobutsha isibethamthetho seMpumalanga. Wonke amaphathi, wonke amaqembu aneyinkinga zawo, kuhle ukuthi kuhlalwe ngaphakathi endlini, kudiscusswe ama issues
noma inkinga esihlangabezana nazo eqembini or ekhaya ngoba siyesaba nokuhlalisana nokukhulumisana nesigungu esiphezulu se-MK Party kuze ukuthi kuxazululwe inkinga esinazo eMpumalanga. Umcozululi wezepolitiki uthi Charagene ngaphakathi kwehlangano le. Bangukuthi iyona njengenhlangano akapheli ngisho nonyaka lokho kuchaza kabanzi ukuthi basazizwa njengamathamba engane akhulayo ukuthi labantu laba bangene lana kungase kungaba ibona abantu abadinga kushiya umthetho kodwa kuabantu mhlawumbe babadinga emphakathini besebenza belakha iqembu balisusa enzansi banyuke nalo awamalunga ambalwa ngoba sokhumbula ukuthi lona iqembu ngokusungulwa kwalo lisungulwe futhi la supportwa kakhulu ngenxa owaye umongameli uJacob Zuma kuyena umholi wayo. So angiboni ukuthi ukuphuma kwabantu ababili noma bathathu kulona iqembu lingadala ukuthi lona iqembu lilahlekelwa amandla kulesikhathi. Amalunga alayelwe bona ahlike enkhundleni zawo kungakapheli iveke le. Nangasinjalo bazokhutshwa ngokomthetho. Elinye ilunga elithindekako lalile ukuphawula. Ikulumo mpikiswano emalungana nokuthi uDokotela uJohn Hlophe ukulungele na ukusebenza ekomithinini yamajaji isuse isiphakamiso sokuthi kubuyekezwe umthethosisekelo. Hlangano iAction SA ihlolele iParliament ukuthi kubuyekezwe ikomiti ehlanganyelweyo yokubuyekezwa komthethosisekelo. Kanti umkhandlu wokuthuthukiswa komthethosisekelo iCASAC ithi kunokuhlayela okukhona ngomthethosisekelo ngamajaji ajanyisiweko. Wajanyiswe eParliament ngomhlolanja womnyaka lo kodwana uyasiphikisa isiqondwesi. Wafungiswa njengelunga lehlangano umkhonto wesizwe party ngemva kwamakhetho wangomkhayili. Kanti uHlophe akhanga afungiswe njengelunga leParliament kwaphela kodwana ubuye wabekwa njengomholi weMK Party ngovela Bahlinze. Ubuye abelilunga lekomishini yehlangano yamajaji iJSC nanyana kunjalo kodwana okwanje uDokotela uHlophe ujanyisiwe okwesikhatshana ukuhlala kukomishini yehlangano yamajaji njengombana kulungiselelwa ukuhlungwa kwamajaji amatsha ngeveke zako. Kanti njengombana kusalindwe ukubuyekezwa kwesibawo esichingiswe ekhotho yehlangano yeDemocratic Alliance nezinye inhlangano, lokhu kubangela ukuthi iAction SA yethule isiphakamiso sokuthi kubuyekezwe umthethosisekelo welizweli. On Monday, I wrote to the Constitutional Review Committee for them to begin to look at this, because this must not just be a media frenzy. It must actually go through the processes of Parliament. And so we've written to that effect, and we're looking forward to their response. Echeje ukuthuthukiswa komthethosisekelo iCASAC ithi kunokuhlayela kunye nokungakhambisani komthethosisekelo ekufanele kulungiswe. Section 89, which provides for the removal of the president through an impeachment process. The Constitution is very clear that an impeached president loses the benefits of office and may no longer hold any public office. There is no similar provision with regards to an impeached judge or an impeached head of a Chapter 9 institution. I-Union yabasebenzi COSATU isamukela isiphakamiso sekhotho ephakemeko eMpumalanga Kapa. Rules, and there's a gap in the Constitution which has been silent on this issue. So now there's a judicial precedent saying you must address this, and it happens all the time, where the courts, including the Constitutional Court, say to Parliament, you need to fix this or fix that in the law. Ayiragela phambili inkulumo-mpikiswano yokubuyekezwa komthethosisekelo yikomishini yehlangano yamajaji iyokuragela phambili nokuhlengwa kwamajaji iveke zako. Nasibuya Ndolo. Lezo nkomo ke kwenzela udadeke umlilo wakhe. Sisaraga nendaba lapha nazikuphundile uyazifumana ku YouTube, ku Facebook na ku SABC+. Izakhamuzi zemsinga eTlhagwini yaKwaZulu-Natal zithi zisekela ngokupheleleko isiqundu sikamasipala sokwakhiwa komakhiwo obiza 500,000 yamaranda basho kwakhelwa umoya kaNomlambo bona uphumele khona. Ihholo inkosazane community hall yakhiwa ngumasipala weMsinga.
Umphakathi uthi wakhombela bona umasipalata akhe ihholo le ngemva kokubana babone into abayifanisa noMlambo. Hlani kuMlambo uthukela. Indawo yemsinga ngenye indawo esisemakhaya ehloke indlela amabhloko kunye namanzi ahlwengekileko ukusela. Bayahlaga abantu balapha. uJulius Chonco uhleze endaweni le impilo yakhe yonke. uChonco uthi nakungena iminyaka bo1980 ezinye izakhamuzi zendawo le bezinande zibona uNomlambo emlanjeni lo. Kwathi ngemva kweminyaka umphakathi wayemlwini owaqinisekisa bona nangambala ukhona uNomlambo. Usiyazi lo walemisa umphakathi bona wakhela uNomlambo lo indlu. Kodwa umphakathi onganamali wayekuba umasipala wemsinga bona siza. Umphakathi wabonga wajabula kumasipala ukuthi usize ngoba wawuzama uhluleka. Uyabona nawe ukuthi sisakho esithe kuba sikhulu mawungathi akuhlangana umphakathi kuba nalokho so waqoqana wabonga kumasipala ngesikhathi umasipala ezosethula isakhiwo emphakathini. uChonco uthi ukwakhiwa kwehholo le kulethe ukukhulu ukuthula emphakathini. Nanyana nganamuntu endaweni le ophumela jajalazi atsho bona wambona yena uNomlambo loyo kodwa nabantu balapha bakukholwa bona ukhona yena. Ngezehlakalo ethile ngoba ezinye izinto ikhola ngazehlakalo. Ngezehlakalo ethile siyakholwa ukuthi ikhona isidalwa sikaNkulunkulu esila emanzini bathi ke inkosazana abakwazi ukusibiza. Kunje amalungu omphakathi akhonjele bona umuzi ngamunye ukhuphe imali ema-50 amaranda i-50 ukuthi khe bamenzele umnyanya uNomlambo lo. Ziyavuma izakhamuzi. Ayi nami ngiyavuma ukuthi khona. But ngesimo esenzeka ke sithi khona. Sekuceliwe ke o50 umuzi nomuzi. Kuthiwa sicela ukuthi ke kuxhaswe kothengwa lezo nkomo ke kwenzela udadeke umemulo wakhe. Umasipala wemsinga uthi akayazi yena leyo ukuthi bekakhela uNomlambo kodwa uthi umphakathi nawufunako ihholo le ungayisebenzisela iminyanya yokuphetha inkolelo zabo. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ngayo le ndaba yokuthi umphakathi uthi ihholo le yakhelwe uNomlambo kodwa umasipala uthi akusinjalo kodwa bangayisebenzisa nabafunako. Asizombonako. Bagxeke kakhulu mhlambe bayakholelwa bona ukuthi uma ngabe bakhelela ihholo lizobanikeza inhlanhla kulesi sigodi sabo. Ngibona ingumbono omhle banake ihholo eli batsho baxoxa babe kumele bakwenzele ubani bani. Mabenze as long bengazukhala mase isimo sezulu ngelinye ilanga apha sesibajikela sekusini imvula enganasiqabu lapho sekuphephuka nezindlu kuyinto enganasiphelo kugijinyiswa lo noMamlamba bamokhela. Ihholo lizosiza umphakathi uma kunezinto ezenzakala emphakathini ukuthi impisa malini selokhu ubona mebaleliseka yilona ukuthi lihle siyababongela. Okhala isozamana akhale ngabe unobufakazi ngoNomlambo loyo akampeke phela kuhle kubonakala ukuthi nangu uNomlambo. Isenzo senziwa umasipala wasemsinga hayi ngishayile ihlombe ukusiza abantu bakithi. Kuyinto enhle nefuna ukushayela ihlombe yenziwa umasipala lapha eMsinga ukuthi wakhe ihholo kaNomlambo. Engicabanga ukuthi nomphakathi wakhona phana eMsinga uzosizakala uma ufuna ukubamba imicimbi. Uhulumeni wenze kahle ngokuthi athathe imali yabantu akhele bona abantu ihholo. Uma khela umphakathi imali yomphakathi lewaye kumele kwakhwela uMamlamba. Umasipala ubanceda isitshaba. Manje abosiyazi bathuma manga bahlanganisa umasipala nesitshaba. Umbono ngeumbukele SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Ezifika selesisemoyeni njengezithe akasekho ephasini omunye wabavumi bengoma zesonto uSolimuhulu. Imbiko yithi ubhubhele esibhedlela. Imininingwana iza kulandela endabeni ezilandelako. Kanti siphosile ihlo kezemali iranda liyabogaboga nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Njenganje ayikhe sizwe ehlelweni zibuya nabazumi ukuthi bazume babuya naziphi namhlanje. Akwande Masango niphethe ziphi ngapho?
Akwande sithokoze dadethu Thandeka ufika kithi nje ehlelweni sibuya nabazumi ngemva kwe-hour lesithandathu siphethe ezimayelana nekomitshana yekolo ilimu namasiko eveza ukuthonyeka ngokuthi amalimi ilimi lesibhuru nelimi lesingisi kubonakala enarheni yeSouth Africa kusesengiwo athathelwa phezudlwana khudlwana ehlangothini lokufundisa nokufunda. Ihlangano yomkhonto wesizwe esifundeni seMpumalanga iyokukhipha amanye amalunga ayijameleko lapha endlini yesipetamthetho. Kunabanyuliweko esitjhabeni samaNdebele ukuthi bayokusebenza ekomitini yamalimi esifundeni seMpumalanga. Sikhulumisana nomunye wabo into zethu nazinqophileko ungumnumzane uWilliam Jiyana. Sokwakhela umkhanyo-ke nendaba yokuthi uDokotela John Hlophe kuyangabazeka gcine sekangene ekomitjhaneni ehlunga amajaji. Lezi besihlangana nalezo esiziphetheko ukusukela imizuzu 5 ngemva kwe-hour lesithandathu. Sibisela indambo kuwe dadethu Thandeka. Zwakele kamnandi ngekwekwezini lotshani ekhaya ngelesithathu ke sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu. Sibona ngapha ngetshingala inaga yeSouth Africa livulile mamafukela ozawabona eSeula kanti ke nanke amathuba wezulu alindeleke ngeKZN nge30% nakusasa ke pheze kusesenjalo ngaKwaZulu Natal ngamathuba alinganiselwa lapha ku30% kazi ke kunomoya eSouth Africa yonke khulukhulu ke endaweni zalapha eCape Town kazi ke sitholeni nesilemukiso sawo umoya lo obangabona ilwandle libe bukhalihle ngale ngeCape Town nakusasa kusesenjalo ke ngomoya loya obangabona ilwandle libe bukhali kanti ke lapha moya nakhona ngale ngetshingala yenaga yeSouth Africa ngapha ke ngakubo Appington sithola lapha isilemukiso sokuthi kungaba nomlilo wemango abantu batsheje bayelela. Siyokucalela ke ukuthi bunjani namkhana anjani amazinga wokushisa. iPitori futhumele nge27 iBronkhortspruit nge26 kuthi ke eVereeniging nakezinye indawo ifuthumele kamnandi Limpopo siyayibona ukuthi yona ike ipholile endaweni eziningi khulukhulu ke lapha ke eMkopane nge23 neBekersford nge22 kanti ke lapha ke isifundeni sangale ngeMpumalanga kumakhaza pheze imini yonke abantu bambathe khulukhulu lapha ke eMelo ngale ngaKwaZulu Natal ke siyabona ukuthi kunezulu lenza ukuthi isifunda naso siphole lapha eKokstad ukuthi khona ke kube makhaza imini yonke ngale ke ngeMpumalanga Kapa bonakala kufuthumele endaweni eziningi lapha eKomani nokho ke khona kupholile neEast London nge21 imthatha nge23 ngale ngetshingala Kapa bonakala kuchisa eCape Town kuyachisa lapha ke kubo Vredendal kezinye indawo ngeSeula zibonakala zipholile iNorthern Cape ibonakala ichisa hle ngale ngeSpringbok nge33 kanti ke iFreystata nayo ke ifuthumele njengayo isifunda sangale ke ngeNorthwest naso ke sifuthumele ngokuhamba kwesikhathi. Sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako. Tido